reakciou na kanále DM Studio. Sme tu zase s Maťom. Čau, Maťo. Čú. Dneska ideme hodnotiť youtuberov. Vopred upozorňujem, je to náš osobný názor. Pokiaľ sa s týmto názorom nestotožňujete, tak to už je váš problém. Napíšte dole do komentárov, kto je pre vás najlepší youtuber a ktorý je pre vás naopak najhorší youtuber. A ideme na to, Maťo. Máme tu prvého Adama Kajumi. Kam by si ho dal? Kam by si tohto človeka dal? Ja bych ho dal do špatný. Ja by som ho dal do nesnaším, takže dáme to medzi. Čo ty na to? Hodne špatný. Čo ty na to? Dáme sa do nesnaším? No, áno, lebo keď vidím jeho TikTok alebo tak hned to prepínam preč. Když se podívám tak na toho člověka, co točí za content, tam vole s tou kafu, tak... No. Tak bych ho nechal v tom hodně špatný asi. No, dáme ho do hodne špatne. Ako, sorry, keď vidím ho na TikToku, tak to automaticky prepínam. Niekto môže nás hned prepnúť, ale tak ja prepnem jeho. Máme tu Adolfina, čo ty na to hovoríš? Akože... Zbláza do louže normálne, ale no. ja bych ho dal hned pod nej. Ja tiež, ja neviem, nepríde mi to ako content hodný toho, koľko to malo views kedysi ze začiatku, keď mal ten hype ako. Tak prostě pro 4letý děti dají ten content. Áno, nečum na mne hláška, ako sorry, mal som to po celom internete a stačilo mi. Dobre, máme tu Agralusa. Ja osobne poviem takto, keď som bol mladší, tak som sledoval nie jeho streamy, ale jeho záznamy, ktoré dával na YouTubeko. A keďže ja som fanúšik týchto her, ako sú Dark Souls a Elden Ring a tak ja osobne by som ho dal na celkom dobrý. Už len kvôli tému. Dal by som ho možno, že na najlepší, ja osobne. Něco mezi, no. No, ale skôr asi celkom dobrý aj kvôli tomu, že nie je až tak aktívny, minimálne na tom hlavnom channeli, na tom vedľajšom viem, že je aktívny. Ale je to skôr streamer než youtuber, takže ja by som ho dal skôr, že celkom. To je tá... Počkaj, toto je... Ajka Johank. Áno. Ajka Johank, ako sorry. Nechcem byť zlý, ale ze začiatku, pokiaľ sa nemýlim, aj Dušan robil video o nich, nie? A no. Oni mali tie miniatúry také kontroverzné, aj doteraz majú, že proste cecky, bum a tak. No, jasně, no. Jako contentově bych to dal možná do průměr, ale to, co točí teď, nebo co začali točit potom, co se rozešli, tak si myslím, že to je pořádný jako trash a dal bych to spíš jako do podprůměr. No, asi tiež by som to dal tam. Protože ten borec začal dělat to, že si našel novou borku a začali přirovnávat k té Johance, vole. Ježišimária. Co to pro boha je, ty vole? To radšej ne, no radšej ideme ďalej. Máme tu Alkan hraje. Ja začnem a to s tým, že tento chalan urobil neskutočné už len to, že natáča každý jeden deň dá von video. Samozrejme, sú to niektoré videá, ktoré on si natočí, niektoré zo záznamu zo streamu, každý to robí. Ale každý deň dá video a nevynechá ani jeden deň. Dokonca sa dostal aktuálne ako prvý content kreator CZSK do item shopu Fortnite. Neviem, či už je tam, alebo ešte len tam bude. Ale nie je to content, ktorý je pre mňa zaujímavý, čo robí, ale už len za to, podľa mňa osobného názoru, že dáva každý jeden video von, už len za to by si zaslúžil ten prúmer. Ja by som ho tam dal. Herný channel, Fortnite channel a pre mňa asi ten prúmer bude. Kto to je? Kto to je toto? To je Šulcová. Ja, to je Šulcová. To nebudeme ani rozprávať. Možno aj tam iné. No, Ani Oli. No. Kedysi by som dal, že možno podprúmer, ale dobre. Vôbec neviem, co točí. Ona točila Sport Team a tak ďalej a teraz vôbec neviem, čo točí, ale nechcem radšej ani vedieť. Už vtedy, keď som vedel, čo točí, bolo to zle. Znám jenom jej pozdrav, takže tuška lidi. Tuška lidi, no, meno Ani Oli, no. Dobre, stačilo mi. Artix, dobre. Hodne špatný. Sorry, nenatáča, ale ne. Ja by som dal, že prúmer. Obľúbený youtuber asi Mister. Ale jako osoba pohodě, ale content, co dělá, mimo absolutně mě. Takže bych to dal jako do podprůměr. No, ja tiež osobne tiež. Akože možno je to dobrý content pre niekoho, ale neviem, pre mňa to nie je content tiež podprúmerný. No máme tu Atishow. Čo hovoríš na tohto youtubera? Už celkom OG youtubera. Ale Atishow, musím říct, že to má jako hodně propracovaný ty vlogy. Má tu svoji baštu, kámo, to je mega dobrá. No. Ja osobne, bez hociakých rečí nadprúmer. Podľa mňa nepatrí k týmto tu dvom. Ten content je podľa mňa lepší, takže ja ho sem dám určite. Jako asi na jiný video než na baštu bych se asi nepodíval. Ale tie zvyšné videá sú dobré, akože osobne. Možná na nějaký upgrade nějaký kamery, no, protože mě to zajímá, ale jako technicky a jak to video vypadá jako prostě dobře. No. Ja už som toto urobil za teba, áno, takže Ataka tu máme automaticky, neznášam. Nevidel som žiadny video od neho. To je pre mňa nezaujímavý človek a vôbec.
Máme tu Bauchyča, aj, Bauchyč, celkom... Ten je totálně mrtvý teď, jakože ten ohledně views. Aj ten content nikam sa podľa mňa neposunul. Sice náš No. content není najlepší, je to najhorší content. Aktuálne aj vykradáme content. Ale podľa mňa hodne špatne asi. Kúkajú mi mu Ten patrí. prostě furt třeba těch 8 let točí furt to stejný, no. A nechytlo se to. Máme tu Baxtrixa. Ale Bugs, já nevím, já cením ten grind, co dělá, jako, že dokáže vydávat každý den 2 videa denně. Sice ty videa jdou mimo mě, ale... Ja by som ho dal pod průmer. No. Ďalej tu máme Bigeho. Ja osobne poviem, že pre mňa jeho content na hlavnom channeli je dobrý. Informatívny content, je to dobre prepracované. To jo, To je- co no. to má, to je dobrý. To je banger, a ináč zvyšný content je ako každého inačí, ale ja si myslím, že určite asi patrí sem. Už len za Aj ten ty- hlavný channel. A i ty reakce, jako já bych se na ty videa bez jeho reakce asi ani nepodíval, takže To tiež. nechal bych ho nadprůměr, no. No, nehal by som ho tu. Podľa mňa sem ešte nepatrí, ale... Toto kto je? Ja dobre, takže neznám. Neviem, kto to je vôbec. Toto je kto? Tohle je Broňa, si myslím, jmenuje. Čo? Podívej se na YouTube, ale to myslím Broňa a ten dělá jakože angličtinu učí. Učí angličtinu, tak už len to, že ho neznám, tak ho dám do neznám. Toto je čo? Ale nemám nejmenší tušení. Ani ja. Toto ani tiež neviem, kto je. Taky nevím. Toto neviem, kto je. Krafa, kamo. To vydal Pán, nejlepší. jasné, kamo. To Kamo, je prostě legenda, díky který tady všichni jsme. kamo, to bez hociakých rečí proste legenda. Možno už teraz nie je ten content, čo býval, ale už len Teď už proste... asi ne, no, ale... Najlepší, najlepší. No máme tu Creep. Nechcem byť zlý, nechcem byť proti komunite. Má veľkú komunitu chalan, možno budeme mať dislikey, ale pre mňa osobne neznášim. Kam by si ho dal ty? Možno sa môžeme niekde dohodnúť, niekde v polke cesty. Já Creep. bych ho dal špatný. Tak ho dáme dohodne špatný tým pádom. Dobre, máme tu Cukyho. Neviem, čo ten chalan robí. Vôbec ani ma to nezajíma osobné, ale viem, že z morí ma tak je, takže není to, keď som minulé natrafil na jeho video, nebolo to tak hrozné, by som povedal, takže ja by som dal asi podprúmer. Czech Cloud, sorry, ale to je hodne špatný. To... Čože? Čo to řekl? Čože? Hodně No. špatný? A ja si myslím, Áno. akože sorry, to čo robí ten chalan, to je úplne mimo. Toto je Datel, že? Hlavně jeho Itálie s Dánskem, to bylo jako top. No, to bolo top. Ale kamo, sorry, Datla sa dohodneme, hej, nesnášim, hej. Danteho, Dante. hej, ja mu hovorím Dante, nevím prečo, ale proste Dante mu hovorím. A Nesleduju, nemůžu říct. ja neposledím. tiež nesledujem, komentuje CSko a tak, takže dáme, že skôr, že ne, že neznám, tam by som, nevím kam by som, dáme průměr. No, toto je kdo? Nemám ponětí. Nemám ponětí. Dazer, to je Dazer. Hodne Je to špatný, Dazer, no. hodne špatný, kámo, čau. Denča HD. Keď nebudeš se mnou súhlasiť, tak ma zastav. Denča HD automaticky hodne špatný. Kámo, ale Denča HD, ta se prostě vrátila s nějakým contentem, že točí jenom Roblox. A je to extrémně cringe teda. No máme tu RTH, alebo jak mal ten predtým channel, čo zmazal, čo tam točil Chipsy. Dřív ty písničky, co vydával, tak ty mě bavily, ale co vydává prostě nebo mě nebaví. Tak to Ale poviem, dal bych ho průměr. za pesničky průmer, ale keby mám počítať jeho content, čo točil predtým Chipsy, No. otváranie a tak to by bolo, že úplne dole, kde by sa dalo. Takže dávam, neviem. Nevím. Ne. Toto je Doktum, kamo, sorry, ale pohádať sa, kamo, hodne špatný. Ten posledná kauza zo studiom. Máme tu Dušana, to ja automaticky poviem, Jo, že celkom najlepší, dobrý, akože. Ja osobne by som ho dal na najlepší, už len kvôli tému kontentu. A či už vydá video reakciu, alebo vydá video o tom, že hodnotí voľaký telefón alebo recenziu o telefóne, tak ja si to video pozriem. Dokonca dokážem aj na jeho streame byť aj hodinu, na jeho hernom a dokážem to pozerať, čo sa u veľa ľudí nestáva. Mám tu ešte jedného človeka, u ktorého dokážem byť, k tému sa za chvíľu dostaneme, ale Duklog je jeden z dvoch ľudí, u ktorého dokážem aj hodinu byť na tom streame a niekedy aj do konca toho streamu. A nemám s tým problém. Mega sympatiák, prostě dá se to Je. poslouchat, je to top. Je to top. Máme tu Erorika. Hej, tuto ja automaticky najlepší. Nemá najviac odberateľov, nemá najviac views, ale čo sa týka filmovej stránky a toho Jo, všetko prostě prepracovanosti. Přesně, technika, všechno, co on dokáže, photoshopy, edity, jak to video vypadá, tak určitě nejlepší. Ďalej tu máme, že Exploiteta. No. Hrál celkem dobrý, já jsem koukal teda jenom na ty jeho vlogy.
Ja s tebou súhlasím. S tebou súhlasím, už netočí teraz, no začal znovu. A kdyby sa na to nevyjebal, tak je možná nejlepší. No, možno, ale dáme, že celkom dáme. Fatty Pillow to nemusíme rozprávať, pre mňa toto je, pre mňa toto, aj keď není to primárne, presne, najlepší, není to primárne youtuber, je to streamer, ale pre mňa tento človek má hlavu, petu celú, všetko možné pohromade, je to proste... Je to osobosť, je to už niekto na tý scéne. Jasné, no, ja si myslím, že on keby je tu tier, že God, tak tu by bol, že God, ej. Pivko. Ani jedno video som od nej, jo, možná jedno, jak má 12 hodín huby. Tak budem hodnotiť ja. Osobne ten content, keď som bol mladší, Clash Royale, práve tieto challenge banány a tak, akože za to klobúk dole, za ten banán, tuž neviem, či nedrží v tom voľaký rekord, alebo čo, to je jedno. Ale asi by som dal asi prúmer, to je taký priemerný content a asi by som ho tam nehal. Toto neviem, kto je, takže asi neznám. To je, myslím, Filip Dunk, ale nedal bych ho to ruku do ohňa. No, toto je... Fimlar. To je oný... Teraz si ho Fimlar. No, kam by si ho dal? Tyjo, když točil, tak jsem ho nesledoval. Takže neviem. Keď točil pár videí som si pozrel, takže by som dal asi podprúmer. Fizi. Ale je to taky legenda, kámo. Je to taky legenda. Fizi, ja k tému poviem len jedno, ja ho dám na nadprúmerný. Neznášam jeho content, ten content pre mňa nie je a on ako osoba možno je dobrý, ale ten content je pre mňa zlý, ale pre tie deti a tak ten content je podľa mňa nadprúmerný určite, si myslím. A myslím, jako, že celkově, co on do toho, jak to říct, do těch videí, co on jako dává, jak to má propracovaný, tak je to dobrý, protože on si vytváří i vedlejší nějaký ty svoje interiéry, kde on pak i natáčí v té svojí hale, jestli víš. Viem. Je to dobré, preto dám nadprúmery. Máme tu veľa youtuberov, takže pôjdeme trošku svížnejšie, aby sme nemali dlhé video. Máme tu Flygana. Automaticky, že prúmer, podľa mňa. Moc veľký herec. No, ale dávam prúmer. Freescoot neznášim. Toto sú trashmeni, neznášim. Kuča. A co znamená Gaming CZ Channel. Ja si myslím, že špatný, kámo. To oni sa neposunú nikam. Presne. Gamer to už automaticky. Tam nemusíme nič hovoriť. Podľa mňa stálica, ktorú si občas pozrieš. Gogo, akože celkom dobrý, nenatáča. Proste, čo mám povedať? Nenatáčí a ten content, co teď dělá, mě absolutně nebaví. Dělá nějaký ty svoje podcasty. No, podcast na gauče, či na dome, či na čom to. Proste, keby natáčal, tak asi dám najlepší, ale teraz tento content, nie. Kto to je? Neviem. Hejlovec? Nejsom si istý, takže dám neznám, ale tuším, je to Hejlovec. Hejlovec má Ninju, mám pocit, na profilovce. No, Ninju má aj Trospy, ale tuším, je to Hejlovec. Nejsom si istý, ale keby je to Hejlovec, dám ho na podprúmer, ale tak neviem, kto to je. Neznám to. Handis, neznáš im? Je to Handis, viď. Toto je pán Mlieko, ne? Herdin, že? Herdin, no. Asi prúmer za ten požad český, čo sa hovorí, čo robí každý týždeň, tuším. Tak jo. Asi prúmer. No, to v pohode, ale nesledujú to, že ja nemôžu říct. Hogi, legenda, to podľa mňa najlepší v tej dobe určite. Ja som sa reálne teď na ty jeho videa podíval po ako dlouhý době. A je to neskutečne cringe, ty vole, jak on mluví. Áno, ale bol to dobrý content, podľa mňa. Když sme byli mladí, tak sme sa na to rádi podívali. Takže kam by si ho dal? Najlepšie alebo celkom dobrý? Jo, klidne ho tam nech. No, máme tu potom Minecraft Box, a.k.a. House Box. Pokiaľ sa nemýlim, je to House, že? Je to. Jo, já se upřímně i teď někdy podívám rád na tyho simulátory a občas tam hledám nějaký námět, nech natočí nějaký video, že bych ho dal třeba celkem dobrý nadprůměrný. Ja tiež, ja by som ho dal asi sem by som ho dal, no. Jakub Destro, za tie Pokémon pre mňa a za tie veci, čo robí, podľa mňa prúmer. Toho typka poznám, Jarindela, či jak sa volá, nejsom si istý, ale... Ten mňa odebírá, takže nejlepší. Najlepší je automaticky, ne kámo, top 5 content v dnešnej dobe je špatný. Ale vôbec, ja neviem, co točil ani. Toto nevím, kto je. Javo, automaticky toho dám, že niekde, že prúmer. Ideme žrát, kámo, sorry. Nejlepší. Kámo, vždycky, vole, když som šel v oběd, tak som si párkrát pustil jeho video. Ja tiež akože, toto je, neviem, kto je, takže neznám. Jirka Král to na top. John Malivánek, ako, ale ne, nedám ho, nesnáším, dám ho průměr. Konec, co dělá, kámo, teď bych dal nadprůměr. Tak dáme nadprůměr, ale... Jak je to propracovaný. Yellowhub to automaticky sem. Kerry, kámo, jeho videa rozbory filmov a tak sú propracovaní, takže dal by som ho tiež nadprůmerný.
Toto je Clarissa, dáme Nesleduju. průmer. Tento Gajo to... Trash. Neviem, kto to je. Kovy, tak průmer, no, politické veci robí, dáme průmer. Politické věci. Toto je tá, toto je tá... Lea, myslím. Lea, či jak sa volá, to ne, že neznášim, ale hodne špatný. Toto je Ondra Vlček, tuším, že? Jo. Ne. Není? Kto to je? Není Ondra, ale nevím, kdo to je. Neviem, kto to je, čau. Mafia Pau. Trolíme Kida. No, trolíme Creed, dáme ho sem. Dáme ho sem. Toto bude mačka Jackie, že? Jo, to je mačka Jackie. Průmer. Marley KKT. Podľa mňa za tie videá celkom v pohode. Vydáva len... Keby vydáva pravidelnejšie, tak sem. Ale podľa mňa... Ale jako ty videa, co on točí, to je prostě složitý, takže bych mu to neměl ani za zlý. No tak ho dáme sem, ale na najlepší určite nemá. Ďalej tu máme koho, kto to je, neviem. Martin Kulich. Neviem, kto to je, kam by si ho dal, keď to poznáš jeho content. To je ten týpek, jestli si pamatuješ, myslím, že GMS videa se ten kanál jmenoval. Vôbec neviem. Nevíš, ale jeho klidně to neznám, já ho takový, ne to. Dobre. Martin Rota. Naprosto retardovaný. Naprosto retardovaný. Dlouho jsem od něj nic nevěděl. Ale ne, kamo, neviem, čo robí špatný. Ja neviem, čo robí ten chalan teraz, vôbec. Ale nedám ho do špatný, dáme, že podprúmer. Dobre. Carev, no. Toto kdo je? Nevidím ten ksicht. Nevím, dáme, neznám. Marvex, kam by si dal Marvexa? Já si občas něco jako pustím, takže já bych ho dal do průměru. Ale klidně ho ja ho dám sem, lebo ja by som ho dal do špatný, takže necháme tak. Kedy si som ho pozeral, ale jeho hlas mi príde otravný strašne. Toto je ten oný z Studio Moon, ten jak sa volá? Není to Matem? Jo, je to tuším Matem. Neviem, dám průmer, neviem čo robí. Tež Citron, podprúmer. Mega příjemný člověk, ale vůbec nevím, co točí. No, nič moc content podľa mňa. Medojet za rozbory filmu hned ku Kerimu podľa mňa. Neviem, či vieš, kto to je Medojet. Vím, nesleduju, ale. Ale má dobrý content, prepracovaný celkom, takže dáme ho ku Kerimu. Ment to už, to asi sem patrí, no. Pekne ho dáme sem. Dáme ho vedľa gamera. Jo, tam asi patří do té trojice Jirka Gamer. Teraz to robíme také švižnejšie, lebo už máme 24 minútové video. Toto je Mikiska, ne? Jo, takže podľa mňa celkem dobrý. Největší hero v Čechách. No, podľa mňa celkom dobrý. Ten content je dobrý. Tie reakcie sa mi ľúbia, prepracované. Nie je to podľa mňa najlepší, ale dáme ho do celkom dobrý. Čo ty na to? Jo, protože jako to, jak to má prepracovaný ty informační videa, tak je to top. Dobre, toto vôbec? Trash. Mina malá blondína je trash. Studio Monterve průmer, ten content není nejak... za tie animácie dáme nadprúmer, tie animácie sú po prdeli a celkom v pohode chalan, akurát neviem, ten content mi nedáva niečo do seba. Mori, ten ide do prúmeru podľa mňa. Streamer môže byť, ale dobrý, ale tie videá, neviem, to väčšinou sú to záznamy. Ale ten content z tu jeho crew, čo robí, Kex crew, či jak sa volajú, alebo neviem, jak sa to volajú, tuším aj novú crew má. Tak, teď je to myslím MBL. No, MBL crew, alebo niečo také. Dáme asi průmer, alebo dáme ho nad průmer? Kam by som dal? Já bych ho nechal asi v tom průměru. A jako zasměl se u jeho streamu, ale že bych se nějak na jeho videjka podíval. Dobre, ale dáme ho sem takto nejak. Hej. Jo, průměr. Morvers hned k nemu, to bolo dobrý content, ale proste hned k nemu to dáme. Se rozpadlo. Toto je oný, Tomcat. Tomcat, boli Tomáš Koláč. Je to Nesledujú, dobrý. Tež ne. Gaming točí. Tež ne, akože, neviem, dám ho sem, dáme spod průmer. Toto neviem, kto je, to je volaký Robloxak asi. Či toto je? Neviem. Netuším. Tež, toto je Nakashi, nevím, že či není náhodou Citronov brat, nejsou bratia náhodou? Tak to nevím. To nevím, ale dám ho sem, lebo podobný content, proste aj hlasy majú podobné, aj sa mi podobajú, takže ich dám vedľa seba. Ale tuším, sú to aj bratia, nejsem si istý, možno trepem voľakú debilinu. To je jedno, dám ho proste pod průmer. Natálka pod průmer. Toto je kdo? Toto je tuším Viktorka. To je Naty Hrychová. Áno? Čo? Tam má takový ty svoje songy. Ja neviem, ja nepoznám, kam by si dal. Páta. Neviem, nepoznám, kam by si dal. Neviem, ja bych dal... Ja, že to Viktorka, jak nepozná, takže neviem, kam by si dal. Ja vôbec neviem, co točí, takže netuším, dej neznám. Podprúmer. Alebo dáme neznám.
To je táto Natila, či jak sa volá, ne? Ta si svoji kariéru hodně zkazila tím. S tím tu drámou, no. No, zbytečně úplně. Toto je Nayfake. To už nežije ani, ne, ale... Neviem, čo točí, ale asi celkom dobrý. Content mal dobrý, povedzme si na rovinu, bol dobrý ten content. Keby bol tak zlý, tak by nemal toľko odberov. On prostě 12 let milkoval to, že je pod maskou, to je prostě top. Gangster. No máme tu Nevydaný kožen. Nevydaný kožen a ja som ho pozeral ešte, keď mal nejakých 6000 odberateľov. Ja som s ním hral Fortnite, som byl kid. No, neviem čo robí, ale dáme asi průmer. Je to hrozně dětský content, no. Toto je kdo? Nevím. Jo, to vím, to je Ogi. Ogi? Ten teď mega dělá dobrý content, kámo, dobrý, nakonec celkem dobrý. Celkem dobrý by som ho nedal určite. Tak ho dáme nad průmer. Ja z toho predošlého, čo robieval content, čo si pamätám. Jako Brawl Stars odpad, ale co dělá teď mega dobrý. Kdo je toto? Toto je... To je Oli. Oli's fun. Jaj, Oli, hej. Nevím, průmer. Vlček automaticky. To sa ani neptáme. Opad, neviem proste, podľa mňa... Byly streamy, kde jsem se jako dost zasmál. Ale jako... Asi súhlasíš se mnou. Jo, ale občas jak se chová, tak je to docela bullshit, no. Automaticky, to sa nebudeme baviť. Petán, automaticky sem. Pečko, dobrý, no, to je... Pečko, toto je... Měl by se vrátit na YouTube, ať už se točí. No, toto je Jirka, ne, to není Jirka vysvětluje věci, že? Ne, to je někdo jiný, nepoznám. Není to Peca? Peca? Někdo točí s Pecou? Nevím, kdo to je, nevadí. Pedro je taková jako legendička docela, no. Já bych som dal asi nadprůměr. Ale ten content, co dělá, teď mě nebaví. Můj jako názor. To je tiež môj názor. Nadprůměrný bych to dal, no. Ja by som dal nadprůměrný tiež. Akože, neviem, je to legenda, ale ten content nikdy ma nejak moc nezajímal. Petan TV, neviem, průmer, tie reakcie, akože legenda reakcií, takže... On dřív na začátku byl hrozně přísný a teď už je moc hodný. Já chci, aby se vrátil jako přísný. Máme tu Pepisa. Neviem, asi podprúmer. On, tuším, Pepis sa volá, začal s Jirkou Králem, ne? Áno, a Clash Royale bol dobrý v tom, takže ja by som dal podprúmer. Toto je Player Petráček, či jak sa volá, kamo. Clash Royale, content creator, 200 000 tuším odberov má. To dám do neznášim. Toto je, kámo, kdo? Nevím. Neznám. Toto je... Piškis. Taky kauza s Moonem. Neznám. Myslím, že teď už jsou friendly. Ale nevím. Toho to znáš? Jo. Znám, to je ten... S Nayfakem točil, jak on se jmenuje. Dobre. Tyjo, počkej, jak on se jmenuje. Neznám, ticho. Vím, PJ. Počkaj, to je PJ? To je PJ. Ježiš, tak to dáme, že dáme průmer jeho pesničky, nič moc. To by som nepovedal z týchto fotky. Ja som, guys, chat, ježiš, nestreamujeme. Potom, guys, ja som trošku slepý, takže ja moc nevidím. Toto je tento, jak sa Pokec. Ja si myslím, že průmer, to je taký průmerný content. Snažíš sa, co to dělá, to je Portikong, tam sa zhodneme na tom, že asi nadprůmer. Jo, za mě pořád legendární videa jsou ty vzpropany. Pozri, kdo tu je. Tady máš, Káves. Káves, já si, kamo, sorry za to, čo on dokáže, jak dokáže herecký výkon podať. Je to showman. Je to showman. Ten content nič moc nemá moc views alebo tak, ale proste dokáže niečo, čo nedokáže hoci kdo hen tak dobre zahrať. A plus on je tuším vicemajster, nevím v jakých to kategóriách, nevím čoho všetkého, kulturistiky, pretlačania a nevím čo. Proste za herecké výkony nadprúmer podľa mňa. Máme tu tohoto Radio. Reakce. Asi nesleduju ho, ale myslím, že to dělá dobře. Počkaj, průmer by som ho nedal, tiež asi nadprúmer. Průmer by som ho nedal, neviem, či to dobre vysloven česky sa to snažím rozprávať. Tam by som ho asi nedal len kvôli tomu, že podľa mňa má lepšie reakcie minimálne než tento je teda Peppa Peter. Peťan TV, že podľa mňa má lepšie, proste Peppa Peter a Peťan TV, bože, to sa mi vždy mililo. Podľa mňa má lepšie reakcie, takže dáme ho sem. Asi jo. Rizzy Plays
TV. Roblox. Ale já jsem dneska o tom mluvil a říkal jsem, že podle mě na to, že točí Roblox, tak jak on to prostě podává to video, tak mi to nepřijde takový odpad. Tak dáme podprůměr. Ne, podprůměr, jo. Máme tu Rod Velden, průměr, Ale to už sa nebudeme nič vypravať. Ne. Mezi prvníma youtuberama má jako kvalitní videa. Toto neviem, toto je tankista, kámo, jeho videa, podľa mňa osobne, kámo, to je najlepší. Tankista, Nesleduju. kámo, on robí tak dobré videá, on robí vojnové videá. Dúfam, že je to tankista, je to tuším tankista. Nejsem si, ale tuším, je to tankistov. Ale měl video, že si vyskúšali do vězení. Áno, a tak on robí dobrý content. Zajímavý. Pokiaľ je to tankista, nejsem si istý, ale tuším, je to on, tak je to podľa mňa najlepší. Tam sa nemáme o čom baviť, fakt je to dobrý content, čo robí. Lebo on natáčal World of Tanks a z toho urobil niečo neskutočné, takže už aj to, keď natáčal, robil to zázračným spôsobom, že dokázal z toho vyžiť a mať také čísla, aké má. On má fakt aj pekné čísla, podľa mňa dobré. Máme tu Selassie, menáme Selassie. Průměr to nebude, podľa mňa nadprůměr. Co vůbec dělá teď? Hoci čo, víš, reakcie, nejaké videá, neviem proste, neviem čo teraz poslednú dobu delá, ale neviem, nadprúmer, občas si nejaké video mi vyskočí, ja neviem, ochutnávka, chili papriček alebo čo, ja si to pozriem. Nesleduju, ale OK. Toto je Smilo, podľa mňa ten content s futbalom, čo robí, tak je dobrý, takže ja by som mu dal průměr. Ty ho asi nepoznáš, ne? Neznám. On točil tiež Clash Royale, Minecraftík, všetko možné a teraz točí futbalové videá s slovenskými futbalistami, challenge s Marekom Hamšíkom a tak a je to dobré. Počkej, je to on, je to on. Smusa, kam bys dal Smusu? Nejlepší, ale za to, jaký youtubera stvořil, by ho dal do nadprůměrný. Stvoril Tario. Asi tiež nadprúmerný. Neviem, ten gaming content nepozerám a ten predošlý content som pozeral, neviem. No, dřív to bylo lepší, no. Standa Show robí tie podcasty a tak. Proste za mňa podcast. Podcasty. Průměr, proste neviem, ten podcast. Máme tu Stay průměr, podľa ma to idem automaticky. Keď si myslíš niečo iné, tak ma zastav, ale proste za mňa průměr. Steak nejde do průměru, to je jasné, ide podľa mňa Steak celkom dobrý. Ten Pokémon content si pozerám, lebo sám zbierám Pokémony, ne? A vždycky, když točí nějaký prostě video třeba s Benrem, nikdy jsem, tak to jsou to hezky nasměnuté. No, podcasty majú dobré s tým jeho kamarátom, alebo čo to je. Dobré podcasty si ich pozriem, občas Hypecast podcast, či jak sa to volá. Toto neviem, kto je. Asi Staragdary, no. To je Staragdary? Ja tam nevidím, ja som slepý. Ne, pokiaľ by to bol Staragdary, tak by som ho dal by som ho sem nadprúmer. Budeme sa robiť, že to Staragdary. Nevidím tam, pre mňa sú to malé obrázky proste. Stna, nevím, kto je. Stna, víš, čo to je? To je ten týpek, co točí s Peťanem. Peťan Games. Nevím, kdo to je. Neznám. Neznáš, jo? Ne. Za mě frajer. Za teba frajer, tak kam by si ho dal? Já bych ho nadprůměr. On dělal takový ty videa Spověď z trestance, to jsi možná i viděl. Možno viděl, ale teraz si tak nepoviem. Tá Sweet Marketka. Sweet Market, nevím, co točí. Pod průměr asi neviem. Teraz viem, že dávala niečo, som mi vyskočilo, že chudla, alebo čo to robila. Neviem, točila aj starým, to sa neviem. Za ten song ju dáme tam, kde je, dobre. Siri Yakari, no i za mňa osobne veľa ľudí by ho dali sem, ale ja osobne by som ho dal asi sem. Pekne tu, nech ide vedľa Moona. Jo, asi jo. Asi jo. Toto je Sisel, či jak sa volá. Sisel, no. Jeho nejaké videá som videl a boli celkom v pohode. To sú ty novinky z Minecraftu. No, celkom v pohode. No, Tari. Hodně špatný, jo. Špatný. Nevím, prostě. Jako ten business, co dělá jako jaký marketér, to je úplně jako šílený, ale co dělá jako za content, tak to bych zvracel. No, asi by som to takto vymenil tým pádom. No, asi tak nějak jako no offense, ale prostě to, co točí, mě nebaví. Nebudem hovoriť to, čiže zase títo chalani, jejich videa sa zasmejem, takže dávam nadprúmer. Jo, v pohodě. Tomáš Krch? Tomáš Krch netočí, to je mega škoda. Netočí, ale nadprúmer. Týbek má mega potenciál. Mal, ja som ho pozeral, takže ja ho dám Taky. sem. Top trendy? Top trending. Nesnaším.
ten content videí. Trospy neznášim. Týpek ani neobvenil songu za ty celý roky. Počkaj, toto je Trospy, alebo je to Halovec? Tým pádom... Je to Trospy. Je to Trospy, takže neznášim. TV Twix. No, asi jako jo, no. Tohto chlapca dám k Fizimu, kde máme Fizio. Nájde mi Fiziho. To vám do nadprůměru zhodal, ne? Do nadprůmerný? No tak ho nedám do nadprůmerný, keď som tam dal... dám ho tam, lebo však to je Fizikru. Dám ho tam, krasavca. Toto je Vetus Premier. Vetus. Toto je... Vidrail. Vidrail... tam asi mezi týmto by som sa rozhodol. Jo, kámo, to je mega fera, kámo. Když on vždycky je v nějakým videu, tak to prostě nejde se u toho nesmát. Za tie songy celkom dobrý. Jo, Wannabe a ty věci je taky top. Toto je... Tak snapy. No, tak to by som dal průměr, nevím. Vedri... osobne tiež průměr ho nedám. Ako rýžování zlata, co točí, je dobrý. Dáme ho nad průměr, nemôžem ho dať ku Clarise, ku týmto. No. To ne. Dobre, máme tu teraz... toto je... To nevím, kdo je. To nie som si istý, či to není Vendali, ale nie som si istý, neznám. Trošku to právě. Toto neviem. Počkaj, ne, toto je Vita. Či jak sa volá? Áno, Vita. Průměr. No. Zmeníš? No. Nezmeníš? Průměr, že? Jo. No. Máme tu Vitek. Podľa mňa asi Senkremu, by som povedal. Neviem. Nejak viem, že niečo z tú priateľku točí. Toto je... Jak se jmenuje? The Top? Fotbalový content. Což je fotbalový content, nebo Vojta se jmenuje. Neviem, čau. Točí z FIFA, nevím. Máme tu Vladáka, keby točí, a tie songy sú dobré, keby točí, tak by som ho dal. Vajak, kdyby točil, by byl mezi nejlepšíma. No, dáme ho nadprůměrný. A máme tu posledného Vlada Videos a toho ja osobne dávam tiež akože nadprůměrný. Jo. Z tohto listu, ja to oddialím, z tohto listu koho by si vymenil? Akože čo ťa tak napadá, že koho by si z tohoto listu vymenil? Akože keby môžeš teraz. Bych ho dal jinam, jo. Inám, že by si ho dal, že buď som ťa preskočil, alebo som ho dal skôr tam, než si ty zareagoval. Čo by si vymenil? Ten bych dal nadprůměrný. Rod Veldena nadprůměrný. Ale to je jako tak jediný, co mě napadá. Ja si z tohto všetkoho, keď sa na to tak pozriem, tak by som asi urobil pár zmien, a to konkrétne Alkana, taktiež Herdina a čo tak pozerám, už asi nikoho, takto by som to asi premenil, lebo Alkana a Herdina by som asi nenehal medzi tým, čo je v průměru. Máme to docela vybalancovaný. Teraz je to OK, podľa mňa. Teraz som podľa mňa spokojný s tým, že čo tu mám. Teda. Asi jo. Asi jo. No, som spokojný. Bohužiaľ týchto youtuberov nepoznám. Počkaj, hen to bol Trospy, tak toto je Halovec. Keďže je to Halovec, takže průměr. Môj osobný názor. Ešte to by som zmenil, to je tak všetko. Ještě říkáme, že tohle video není nějak aby jsme ušpinili nebo tak, ale to je prostě náš čistý názor, co si myslíme o jejich kontentu. Je to náš čistý názor a je to taký názor, ktorý si normálne takto screenshotnem a nehambím sa za něho. A to by bolo z videa všetko. Takže vidíme sa niekedy pri ďalšom videu a určite natočíme video také, že timelapse, koľko dislikeov príde na toto video. Dobre, čaute. A teraz poďme všetkých dať na najhorší. Najhorší, nesnáším, teda vypni